Allahu akbar. Ал эми мунафиктарга кандай рахмат десек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Таала Жибраил Амин аркылуу, периште аркылуу мунафиктар, мунушул адамдар мунафик болот, лицемер болот. Өзүн мусулман көрсөтөт, жүрөгүндө иман жок деп бардыгын айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мунафиктардын бардыгын билсе деле, ey сахабалар, мунушулардан бөлүнгүлө, булар мунафик деп аларды уят кылган эмес экен. Кара. Аларды уят кылган эмес экен. Ошондой болгондугу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол мунафиктаргадан болгон бир өзгөчө бир рахмат болуп, меримдүү болуп келген зат экенине караңыз. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Хузайфа радияллаху анхуга bir rivayeti keledi. Huzayfa el-Yemeni radıyallahu anhuga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bardıq münafıklardan atını tizmesini aytat karan. Oşul sahabada Huzayfa radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sırdaşı bolattağın. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimderdi manaki münafık, kimder bunday dep aytsa bardığın biletele. Biroq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vada bergen, men ölgөнгө чейин буларды сактаймын сырды, көкөрөмдү сактайм, kim münafık ekenligini aytпайын дейт. Beçer Umar bin Hattab radıyallahu anhu, Umar radıyallahu anhu barıp kança jolu surayt ele. Bardыңыздар билесиздер. Ey Huzayfa, münafıklardan tizmesinde menin atım жок beken. Men münafık emes ekenmин деп Umar bin Hattab radıyallahu anhu ошончолук bir ил айт эле да караң. Ошонтон туганда Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye ergeşken adamda Allah Taala baktılık kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de kadam aytkan sözünü maneki el ne deyt, oy manaşıl ne deyt, dostlarım ne deyt emez, Allah'ın ne deyt, Allah Taala elçisi em ne deyt. Oşontu ergeşsek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Taala barız baktılık kılat tuğanlar. Oşoğu negiz karаңыз Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boyunca Hazreti Ayşe'ne öz aytat, kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alyenen nas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamların en yumuşak eli deydi. Öte yumuşak mamile kılat eli adamlarga deydi. Uşunçalыk dengeli jakşı mamile, uşunçalыk dengeli adamlarga jakşı mamile kılat eli. Kaysı adam menen uşonday jakşı mamile kılganda al adamdın meyisine uşonday bir oy kelip kalat eli. Muhammed Peygamber meni jakşı görет de kara. Meni gana uşonday mamile kılat dep oy tüyülüp kalat eli karаңыз. Oy payda bolat eli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem har bir adam menen ошондой эң жакшы деңгээлде мамиле кылат эле да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ва кана архаман нас бил аян. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөсүнө, аял бала чакасына, үй бүлөсүнө эң жакшы мамиле кылган зат болгон экен да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошол зат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат, араңарда хайрукум, араңарда эң жакшыңар өздөрүнүн аялдарына жакшы мамиле кылганыңар дейт да Пайгамбарыбыз. Биздин арабызда тургандар эң жакшыбыз ким экен? Үй бүлөлөрүбүзгө тургандар жакшы мамиле кылгандарыбыз экен да, көрдүңүзбү? Ошондон Аллах Таала баарыбызга тавфик берсин. Ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям караңыздар, эгер биз ар бир маселеде ээрчисек, Аллах Таала баарыбызды бактылуу кылат.